Podatki Inštituta za varovanje zdravja kažejo, da se Slovenci premalo gibljemo, polovica pa je predebelih. Poleg prekomerne teže so posledice tudi v nastanku kroničnih bolezni. Z redno fizično aktivnostjo in s pravilnim načinom prehranjevanja lahko izboljšamo duševno počutje in zmanjšamo tveganje za bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni in visok krvni tlak. Med najbolj ugodne učinke pa zagotovo štejemo zmanjšan stres in boljšo kvaliteto življenja. Svetovna zdravstvena organizacija poleg vsega med drugim spodbuja odrasle, naj bodo dejavni vsaj 5 dni na teden po 30 minut. Exercise doesn't just make you look good. It's not about what the mirror says. It makes you feel good. It's going to make you live for longer. If you've got a family, you've got a husband, you've got a wife, you've got children, you want better self-esteem, you're going to have a happier lifestyle. And at the same time, you're going to have fun. Če ljudje želijo oblikovati svoje telo, shujšati, izgubiti odvečno maščobo, je pri maksimalnem napredku najprej potrebno upoštevati seveda prehrano. Brez ustrezne prehrane rezultatov, ne bom rekel, ne moremo doseči, ampak jih dosežemo težje, kasneje in pa manj kvalitetne. 70-80% rezultata, estetskega rezultata predstavlja prehrana, 20-30% pa trening. Ope! Chiaro! Ciao, Uri! Oh! Ciao! Orecchiato! Contagiato! Anna! Telefonato! Good morning, everybody! Kar se pa treningov tiče, obstajata pa enostavno dve pravili. Prvo, vsekakor in obvezno in na vsak način je potrebno trenirati z utežmi. Kajti uteži so tiste, ki telesu dajo obliko. Tudi zagotoviti eno visoko kalorijsko energijsko porabo, kar se pa najlažje dosega z kardiotreningi oziroma po zadnjih ugotovitvah in kar je tudi zelo močan trend v zadnjem času z visokointenzivnimi intervalnimi treningi. Ljudje preveč sedimo v pisarni, doma pred televizijo ali računalnikom. V raziskavi življenjskih navad ljudi, ki so jo opravili v Avstraliji, v njej pa je sodelovalo 222 tisoč ljudi, so znanstveniki prišli do ugotovitve, da preveč sedenja povečuje nevarnost prezgodnje smrti. Zgolj 1 ura vadbe na dan je dovolj, da boste v boljši fizični pripravljenosti. Če ne veste, kje bi začeli, obiščite enega od fitness centrov, ki ponujajo najrazličnejše programe. That if you want to be able to do everyday physical activities, which is what we call functional strength, so you are fit for life, holding your child, carrying your shopping, just going swimming or going on holiday, you need to have a strong middle section of your body, not just your abdominals, but your side abdominals, your glute muscles, your hips, because as you get older, you get sore hips. And CX Works is a 30-minute program that specifically is designed to do that. Če želimo maksimalne treninge, rezultate, moramo tudi trenirati ravno pravo. In recimo za tedensko periodo, če se na njo osredotočam, bi to bila lahko 4 treningi, ki vključujejo 2-krat na teden trening z utežmi in pa 2-krat na teden recimo temu visokointenzivni intervalni trening. Priljubljenost skupinskih vadb je vse večja. Med njimi najbolj izstopajo Body Pump, Body Attack, CX Work in Grit. Izvajajo jih v 15 tisoč fitness centrih po svetu. Vsak dan jih izvaja več kot 4 milijone ljudi v 90 državah. Vadbe temeljijo na skrbnih raziskavah in testiranju. Med uspešnejšimi izdelovalci programov vadb Les Millsa je Dan Cohen. Now, our main test market is at home in New Zealand. We have a purpose-built studio that holds over 200 people. And we test all of our 14 to 19 programs on them. We have a physio, we have doctors, and they specifically look at what's happening with the joints, what's happening with our cardiovascular, they look at the anatomy of the physiology. Trenutne smernice skupinskih vadb so visokointenzivni intervalni treningi in eden takšnih je Grit.
Raziskave so pokazale, da s tovrstnim treningom najhitreje spremenite vaše telo, dobite več mišic, hkrati pa tudi porabite največ maščobnega tkiva. Trening je primeren za vsakogar, ki teče, igra tenis ali košarko in je način, da še izboljšate telesno pripravljenost. Poleg grita lahko izbirate tudi med drugimi programi vadb, odvisno od vaše trenutne fizične pripravljenosti in pričakovanj. It's high-intensity interval training, which means we work really, really intense for a short period of time, we get some rest, and then we go again. We've released 3 different kinds of programs. One is cardio-focused, so more towards your heart rate and really driving it up. We have a strength workout, which is more power, where we use a bar and plates, and we also have a plyo workout, which is plyometric, so jumping, doing fast movement. Body combat is a blend of many different martial arts. Just to name a few, you've got karate, kickboxing, capoeira, you've got taekwondo, kung fu. So you get to burn body fat, you get to tighten and tone all of your muscles, you get cardiovascular fitness, and you get to do it with empowering music. Trenutno je v bistvu v Sloveniji in v svetovnem merilu nekako so tisti plesni treningi postali zelo popularni. V bistvu zaradi tega, ker dejansko, kot sem že rekla, gre za tisto sprostitev, ki jo lahko daš ven iz sebe. Poleg tega ples skozi trening pomaga ljudem, da delajo na samozavesti. Ponavadi so tudi plesni treningi oziroma pač skupinski plesni treningi, tako bom rekla, nekako sestavljeni na ta način, da so zgrajeni iz res simpel korakov. Vse se v bistvu premika skupaj s svetovnimi trendi glasbe. I try to bring in different sports moves into the program, so it's not so aerobic and it's great for training for different types of sports. So I focus on power and speed skills and agility skills at different times. So with strength training, we focus on the upper body strength with some core strength, shoulder strength, chest and back strength through lots of push-ups and then leg strength. I've been doing the Les Mills programs, and I've had Les Mills in my heart now for just over 16 years. I'm actually lucky that the Les Mills programs keep me from being injured because they're so multi-joint. So I can do body pump that's going to keep me conditioned. I can do CX works that's going to make my core really strong. I can do things like body combat to give me good cardiovascular. I don't do massage or things like that. However, I do a lot of stretching and core training. I really believe in posture, strength and alignment. I don't teach the classes to be fit. I do some speed training and I do grit training, I do interval training so that when I teach my classes I'm not fatigued and I can coach and instruct the people. Pomembno je, da vas skozi treninge vodijo dobro usposobljeni vaditelji, ki se neprestano izobražujejo in vam lahko svetujejo pri izbiri treninga ali glede prehrane. Na vsake 3 mesece recimo, se vsi Les Millsovi inštruktorji enostavno morajo po domač povedan posodobiti, updatati svoje znanje in skozi ta nadaljevanja izobraževanja se vsi inštruktorji seznanjeni z novimi smernicami, trendi, rezultati raziskav na področju vseh zvrsti treningov. I'm blown away by the instructors I've seen here in Slovenia. I honestly didn't have any idea, firstly, how big Body Attack was. Body Attack is really big in Slovenia, so and Serbia and Croatia, it's growing, so it's big and it's certainly international and can only get bigger and bigger in time. Znanost napreduje zelo hitro in zdravstvo tu ni nobena izjema. Ljudje smo vse bolj osveščeni glede našega zdravja in se veliko bolj ukvarjamo s seboj kot nekoč. Napovedi družbe Les Mills so, da se bo njihovih skupinskih vadb kmalu vsak teden udeleževalo 20 milijonov ljudi. Ta številka pa se bo le še povečevala.